Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe ndetse n'abakomeje kudukurikira mu makuru n'ibiganiro byacu. Mbifurije kugubwa neza, mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Munyemerere turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa muri uyu mugoroba. Imodoka ebyiri za gisirikare z'ingabo za M23 nk'uko bitugeraho zamaze kugwa mu gitero cyangwa se mu gice cy'Abazalendo bari by'umwihariko mu bwisho ahitwa Imitamba ni kuri wa gatandatu mu gitondo, aho yari kuri izi tariki 10/2026 nyene mu gace ka Runingo muri teritwari ya Uvira hafi y'igisagara cya Kiriba. Rero kwibarabara cyangwa se ku muhanda mukuru bita nimero ya 5 Runingo Kiriba werekeza muri Uvira. Bivuga ko kandi izi modoka zirimo abasirikare ndetse n'intwaro, aho kugeza magingo yanga bivugwa yuko nta muntu wabashije kuba yarokoka mu bari muri iyi modoka. N'amakuru akomeje kugenda agaragara cyane cyane ku mbuga zigiye zitandukanye zikomeje kugenda zikurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire yuko umutwe wa M23 wamaze guhamagazwa cyangwa se gutumirwa mu biganiro bya Rwanda ni mu gihugu by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri kino gihugu. Perezida Tshisekedi aherutse kugeramo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho kwa Joao Lourenço i Rwanda mu gihugu cya Angola. Byemezwa ko kandi bwana Tshisekedi akomeje gushakisha imbaraga ndetse n'ubundi buryo bwose bushobora kumufasha kuba yagera ku ntsinzi ndetse no guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ese M23 ishobora kuza kwitabira bino biganiro nk'uko bikomeje kugaragara? Ibi byose ni bimwe rero mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se by'umwihariko mu bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma kandi turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku isi, twibanda ku bikomeje kugenda bitangazwa nk'uko bikomeje kugaragara. Turaza by'umwihariko kandi kurenga imbibi, aho ndakubwira ko muri Iran abantu bagera kuri 65 bapfiriye mu myigaragambyo, abarenga 2300 baza gufungwa nk'uko bitangazwa. Ndagaruka by'umwihariko no ku ngabo z'ibihugu zidacanwa kana Leta Zunze za Amerika zahuriye mu myitozo mu mazi ya Afrika y'Epfo nk'uko bigaragara. Nandi makuru akomeje kugenda by'umwihariko agaragara yose tugiye kuyarebera hamwe muri uyu mugoroba. Ndabashuje mwese kandi bifurije kugubwa neza, bifurije kugira ibihe byiza. Munyemerere turebere hamwe ibikomeje kuvugwa. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda ahanditse subscribe kugira ngo ubambire mazajya badukurikira, utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese rero mbifurije kugubwa neza cyane. Abazalendo batangaje ko baturiye cyangwa se barashe imodoka ebyiri z'umutwe wa M23. Na makuru akomeje kugenda ahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Bivugwa yuko kandi izi modoka by'umwihariko zerekezaga muri iki gisagara cya Uvira yerutse gufatwa n'umutwe wa M23. Ayo makuru yamaze kugenda gishyirwa ahagaragara. Haravuga yuko mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 2026 imodoka ebyiri za gisirikare za M23 zaje kugwa mu gice cyangwa se mu gitero cy'Abazalendo bari mu bwisho bukomeye cyane ahitwa Mitamba ni kuri wa gatandatu nyene, aho by'umwihariko bari mu gace ka Runingo muri teritwari ya Uvira hafi y'igisagara cya Kiriba nk'uko bigaragara. Byemezwa ko mu bari muri izi modoka bose nta numwe yarokotse kubera ubwoba rero by'umwihariko bwakomeje kugenda bugaragara. Abanyagihugu bakomeje gusaba yuko umutekano wakomeza gucungerwa. Nyuma y'uko umutwe wa M23 utangaje ko witeguye kuva muri Uvira, benshi bakoze imyigaragambyo bavuga ndetse banashimangira ko batifuza ko uyu mutwe wava muri ibi bice. Nyamara ku gitutu cy'amahanga uyu mutwe waje kugaragaza kuva muri iki gice, nubwo intambara ikomeje gututumba ndetse ikomeje gufata indi ntera, aho bwana Tshisekedi akomeje gushaka amaboko mashya ashaka kumufasha gusoza ino ntambara nk'uko bigaragara. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi Perezida wa Leta Zunze za Amerika bwana Donald Trump yashimangiye ko yashyize iherezo ku ntambara, avuga ko yari maze imyaka 30 hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Trump yashimangiye ko yashyize iherezo kuri iyi ntambara mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana na televiziyo ya Fox News nk'uko bigaragara. Muri iki kiganiro kandi bwana Donald Trump uyo Amerika yabwiwe ko
umunya Venezuela Maria Corina Machado wahawe rero igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka ushize wa 2025 by'umwihariko yakimutuye by'umwihariko kubwo rero kubohora igihugu cye, ndetse ko rero uyu mugore wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro umaze icyumweru atawe muri yombi rero yifuza kukimushyikiriza nk'uko bigaragara. Bwana Trump kandi ubwo yabazwaga niba rero yiteguye kwakira kiriya gihembo yavuze ko byaba ari icyubahiro kuri we, kuko rero yabashije gushyira iherezo ku ntambara zigera ku 8 nk'uko amakuru tugera bivuga. Ni intambara kandi zirimo iya Gaza ndetse bari bahanganyemo n'igihugu cya Israel, Kabdage nk'uko bigaragara, ndetse na Thailand, Ubuhinde ndetse na Pakistani, Misiri ndetse na Ethiopia ndetse n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati murebe Kongo n'u Rwanda bari bamaze imyaka igera muri 30 barwana, ariko ibyo byarahagaze. Nashyize iherezo ku ntambara by'umwihariko nyinshi, ni ibintu byiza cyane bituma rero numva nguwe neza. Ntabwo rero ari kubw'igihembo cyitiriwe Nobel, ahubwo nuko rero narokoye ubuzima bwa benshi. Aya ni amagambo ya Perezida Donald Trump uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Kamena kandi 2025 nibwo u Rwanda na Kongo Kinshasa byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, mbere y'uko rero ayo masezerano yemezwa i Washington DC na Perezida barimo Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Tshisekedi wa Kongo mu muhango wayobowe na Perezida Donald Trump uyoboye Amerika. Nyuma y'amezi 6 kandi ayo masezerano ashyizweho umukono, ingingo zitandukanye by'umwihariko zirimo gusenya umutwe wa FDLR ushinzwa kuba rero umuzo w'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, kugeza ubu rero ntiziratangira kubahirizwa nk'uko bitangazwa. Ingabo za leta ya Kinshasa kandi by'umwihariko nk'uko bigaragara, ingabo za leta ya Kinshasa kandi by'umwihariko ziracyakomeje imirwano n'umutwe wa M23. U Rwanda rukomeje gushinzwa guhereza ubufasha, ariko n'ingingo u Rwanda rukomeje guhakana. Mu kwezi gushize kandi uyu mutwe yigaruriye umujyi wa Uvira, wa kabiri munini cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ariko baza kuvamo nyuma yo gusabwa gusubira inyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'uko kandi imihate by'umwihariko hirya no hino ku isi ikomeje kugenda ishyirwamo imbaraga kugira ngo iyi ntambara ibashe kuba yagera ku musozo cyangwa se ibashe kuba yarangira, bimwe mu bikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa bikomeza gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko umwanya n'umwanya iyi ntambara ishobora kongera guhindura isura, mu gihe kugeza ubu nanone ibiganiro bya Doha byo bisa n'ibyamaze guhagarara, ahubwo hakaba hari amakuru akomeje kuvuga yuko Perezida João Lourenço uyobora igihugu cya Angola yaba yamaze gutumira M23 mu biganiro bishobora kuzabera i Rwanda mu gihugu cya Angola. Ariko kandi bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko uyu mutwe udashobora kuza kubyitabira. Perezida João Lourenço uyoboye igihugu cya Angola yatumiye i Rwanda umutwe wa M23 nyuma yo kubisabwa na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yasabye Lourenço yo gutumira M23 muri iki cyumweru ubwo yagiriraga ingendo ebyiri Rwanda zasize abonanye akanaganira na Perezida wa Angola. Amakuru avuga ko kandi Perezida wa EDC yitabaje Lourenço nk'uko bigaragara ngo amufashe kumuhuriza mu biganiro bigamije gukemura ibibazo bitandukanye byugarije igihugu cye, by'umwihariko icy'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abantu batandukanye barimo rero n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe nk'uko bigaragara. Mu rero Tshisekedi yifuza ko by'umwihariko baganira, hanarimo rero M23 imaze imyaka inerere mu ntambara na leta y'igihugu cye nk'uko bigaragara. Umunyamakuru kandi Steve Webb yatangaje ko abanyepolitike ba mbere by'umwihariko bamaze kwakirwa i Rwanda nk'uko bigaragara. Kuri ubu rero ntibizwi niba M23 ishobora kuza kwemera kwitabira ubutumire bwa Perezida João Lourenço. Umwe rero mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe cyakora aheruka gushimangira ko batazitabira na rimwe rero ibiganiro bishya bya Rwanda. Perezida wa RDC kandi ari kugerageza by'umwihariko gutangiza ibi biganiro, kuko rero by'umwihariko hari ibindi bya Doha kuva muri Werurwe 2025 basanzwe bagirana na leta ya Kinshasa, ariko leta ya Kinshasa ngo yaba yaragerageje kubyivanamo. Uyu yabwiye umunyamakuru Webb ati dufitanye ugushyingirana by'umwihariko na Kinshasa by'umwihariko kwizihirijwe i Doha. Hari abahamya rero by'umwihariko benshi barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushinga Tshisekedi rero yifuza gushyiraho
rero by'umwihariko muri Angola ntabwo by'umwihariko tureba niba yifuza uruhare rwacu azatangaze gatanya ku mugaragaro ndetse n'iherezo rya do. Mbashimire mwese, dusubire ku munsi w'ejo turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa. Mbifurije kugubwa neza.